Indabankulul. Ngiyanikezela abantwana inkosi enkulu ekithi kuhlima eNazaretha. Sizovula inkonzo yesikhumbuzo sikamkhulu wami ilanga uqala sifunde umthandazo wokuvuka. Sicela umshumayeli ucele wasewoza sifundele umthandazo wokuvuka inkosi imbusise. Ngiyaphinda ngiyanikelela abantu abakhulu. Nelithuba sizonika indaba ezitha ukuba bafakaze ngemisebenzi emikhulu eyenziwa umkhulu langa ibeselodolane sinedidilane inkosi imbusise langa la ekhaya eNazaretha. Mase lapha ekhaya silinde into ezimbili esiyitholayo. Mawuhambe kahle uthola ibusiso, mawuhambe ngokutshela uthola iqalekiso. Konke lokho kutholakala la ekhaya. Sibonile thina kwenzeka noma ngingalibonanga la kodwa imisebenzi yayo wayibona. Khona umuntu, khona umshumayeli owayekhona la ebandleni. Ukwahlinzwa inkomo. Yahlinzwa yaqedwa inkomo. Wathi umkhulu mayesebuza ukuthi sibe isibindi sayo. Kwathi umshumayeli sesitolile isibindi lesi. Mayesithola isibindi wasephendula umshumayeli lo. Wathi baba bengenaso isibindi. Wathula umkhulu wasemuda inkomo ibingenaso isibindi. Wasithi umkhulu othathe lesibindi lozosidla lesibindi ubonakala ngombala. Nebala simbonile lo baba obehlafuna ahlafune khwifi phansi. Noma la ekhaya izimbili letholanayo isiqale ngesizosithola lesibusiso sithola. Kwaseke badala baNkulunkulu ethi lo mshumayeli inkomo ibingenaso isibindi. Wasithi umkhulu odla leso sibindi ubonakala ngombala. Ngempela ke sikhule la lokho kwenzeka ekhaya. Ukuhlula umuntu afuneka ukukholwa ukuhlula ingqondo yakho nokuhlala ukudlula ingqondo yakho. Wabasho njani inkomo ibingenaso isibindi? Wena unaso. Umkhulu mayithinta imidle ebanjwe ishilo. Ngoba nalolo wadla isibindi. Bayithola ibusiso zakhona. Ukuthi ahlale ehlafuna njalo, ehlafuna ihamba, ehlafuna ehleli phansi, yaququde yafele phansi. Ziyazidinga izumunga.
belungu tokafika belungu emzini sephamini basebenzela umkhulu bathi shabe sicela usinike abafana kaza lobo uthuli ngoba bayishumi sibafundisa ukwakha babuye la senolwazi ngokuthi bezokwakhela izinto ofuna zakhiwe la imizi izibali zakhiwe wase abakhipha ke labo bafana umkhulu bahamba bayofundisa ukwakha base befunda bephasa beqeda bese bayobuyisa umlungu sizobalethe umkhulu base bamukela basethi bantu bami ngoba sengifundile sengigugodile ukuzokwakha ngizocela ningakhele indlu ethize wase bakhona owehlakaniphile bona kanti udlula ingqondo wasithi sizoholani wathi umkhulu ilanga uyawazi ukholo lekhaya ukholo isibusiso lekhaya wasithi lona ngeke ngisebenzele isibusiso wasithi umkhulu we okay ngiyabona nje ubona wena umuzi lekhaya uyabona mawunakela ekhaya ukuthi wenze into eshoshembe uzongena ezulwini kodwa mangayenzi into eshoshembe kuba lokho okwenzayo sohamba nawe kodwa uhamba kube khona la uduka khona wabe sethi lo muntu ngicake isebenzele isibusiso wathi uNkulunkulu ngiyobona ukuthi uba nawo nomuzi nebala umuzi akabanga nawo kuleso sikhathi iminyaka ngeminyaka ngenawo umuzi uhambe isikhathi amvelela amabhadi nokuqhamukayo ukuthi yakanya kusithele kuyena kodwa engayisheli ingane zakhe ukuthi yini ukwakhe umuzi lase kuyo ingane zakhe sesizindala ingane zakhe seyibuya siza kumina zithi baba sesiyitholile indawo siyazama ukwakha kwakhile ngicabanga basebehlala emadodo neminyaka engaphezu kwa-30 bayithola indawo bayakha kwakhile isiqalekiso sabe waphezu kwekandela lapho bakhona zase ifika ingane zakhe zizobika la kumina sekuyimina zathi baba seyithola indawo siyawathenga ama-blocks kodwa ahlale esayithini aze asithu isikhotha akwakhile sengithi mina kuzona lezi ngane zakhe busa ake niye kubaba uNomusti ngambuza ngenti ake iqiniso kwenzakalani ahambe nomuzela ukuthi azange asho uNkulunkulu ilanga ukuthi asebenzile lesibusiso lase ihambe ingane zombuzi la ubaba kanti sikhuphe ngawe baba wathi umkhulu ilanga emakhele nidle isikade senifundisile wathi awusebenzile isibusiso wena naye bawayizingane wakhala babukela amagama kaMkhulu ilanga ley'ngane zakhala njengoba wathi isikhuphe sisho uwe lase kuyi ingane zizamina zathi baba ngenziwa njalo mina khiphane nabo ngicele uNkulunkulu ilanga ukuthi angithethelele ngoba phela uNkulunkulu ilanga umthethelile base bebuya ingane isiphethe nembuzi seyitshele bakwazi abantu abangiyayazi leyo nto mina kuyingidla ngisaba ukuyisho kodwa
Nakaqalekisa phakathi nothi ngiyibeke ukubonakala ukuzowakha imuzi. Base bebuya abantwana bakhe naye. Yathi mina bhekana nakho noma imbuzi, hamba mothi imbuzi ukuba nembuzi. Balicelani phela kumkhulilanga. Ukubana ngithethelele isona sasibeke phezulu kwenu asisuke. Base bekhuluma ke bebika. Ngathi bona inkosi babusise namhlanje banawo umuzi. Isayo ekhaya ukuthatha. Sonke sifuna nje usila sifuke ezulwini. Kodwa uba yithatha uyaphuma ezulwini. Yelinye ilanga kufika abantu ephambili bona laba basondayo. Abafika bahlala khona. Sebehlala phela nje ukuthi usheba basamazi. Sebesuka bayahlangana ngoba kuba nomngane esontweni, ngoba nomuntu esonto naye umngane. Kuyahlubuka nomngane esonto ngoba usunomngane ngemphume ukuthi washebe lakhe imithetho. Sebehlangana ke lababhemi laba babhala incwadi bayifaka ebusuku bayifaka ishiqanga phakathi kwesicaba. Incwadi ibhale ukuthi shabe kumlisa athi ufane nathi wambile inyawo njengathi. Mayibona umkhulu lencwadi usethumela isigijima ukuthi senga izivele sokubiza umkhulu nyanga yezulu azombonisa nayo imkhuba enkulu enziwa ngaNazaretha. Sebefike bayifunda le ncwadi. Bayakungatheka nje bayifunda le ncwadi sekwenze ingane sebehlambela abantu balengela ukuthi sebethi akhuluma icathulo. Bayazi ukuthi ayikhulelwane into ngoleqaleni. Uhambe isikhathi yenzeka sambe nawe la kanti kade walahlwa unikela uyenza yonke into ezisontweni kodwa kade walahlwa imali ayithengi umnyango wezulu uthenga ukukhona kwakho. Uhambe isikhathi ubaba uThimbo esekhaya eNqizibele. Hayi le ndoda ithi ephambili enye la madoda iyahamba lemgaqweni iyabona ngathi ngathi sisangena. Ubaba uyayazi le ndoda le iwumshumayeli ephambili. Bese baba yasondela ngayo hayi baba uyapi baba. Bese ithi le ndoda le iya ngasemthebhini. Bese le ndoda ngiyephambili. Athi baba usudlulile phambili athi hayi indodana ngiyakwazi mina phambili. Ubaba usebona abanye abafana bakhona ngase-Afrika usebuza kodwa usewaba njani lo mnumzane. Laba bantu bamaNazaretha bathi baba bhuti useyasangana. Yilaba babhala incwadi bayifaka ngaphansi kwesicabha zamkhulilanga. Namhlanje sesangana. Useyadlule phambili engaboni phambili athi phambili emthebhini. Ngoba udlala la kwaShembe. Ukudwela kungasebuhleni mkhulu kungasebuhleni kodwa uyaduka ungawuboni. Khona indoda yayisebenza kubaba. Yayithi mayigqoka uNazaretha ayithi igqoke i-overall yomsebenzi. Ingawubizi uNazaretha.
ithi ngeke iguqele indoda kwambe isikhathi yashona yayisuka khona netuzane beyehlini yayisuka khona la woseme beyehlini kodwa ingasakhe emhlabeni oyidukela umuzi wasehlini yahamba uzovukwa inyawo ibuye emakhosikazi ayithi ayisawuboni umuzi wasehlini mayifikile ekhaya endlini iyalulekile yini ibe ngangesigqoko sagesi kukhaya izingane khale bonke abantu kufanele siyazi lesizwe esizele la singazenzeli okwethu ngoba okwethu akusise ndawo ngabe sengiyitshela-ke le ndoda le ngitshela abakhosikazi le cha zamani isilwane nimcelele intethelelo base besizama-ke amakhosikazi akhe isilwane amcela intethelelo owagcina ngalelo langa ukufika aluleke ekhaya ngesigqoko sagesi ingakho ngitshela abanazarete ukuthi la ekhaya uyayithathela isibusiso nesiqalekiso futhi uyayithathela sona bakhona lesambayo nabo bayazazi kwayibona ukuthi mina sengiyaya ngisodwini ngoba abantu abangiboni sengasho nakwami ukuthi mina bangahambi ngihlabela nowami simbuzi kushembe nongicela ukutethele wona sengibonile siyahamba nabanye bayazi leyo nto ukuthi sebayisho leyo nto iy'ngane zabo zazi noma behambe emhlabeni nobuye balithi iy'mbuzi ekhaya ngiyanicela-ke maNazaretha amasinde asambe ngokuqotha ekhulwini kwaShembe ukuze siyibone indlela ekhaya ezulwini ngoba sithi masizana sithi sisebenzele ukuzobhala amagama ethu incwadi nokuphila akekho osebenzela ukuzobhala ukuzosula igama lakhe kodwa kuyenzeka-ke uphuma usuphakathi ngiyafisa-ke batshali bakaNkulunkulu ziphenduke iy'nhliziyo nisaphile emhlabeni ningafuni ukuthethelelwa ngey'mbuzi ngoba imbuzi ayelazi icala lakho wena olaziyo la ekhaya ukuthi akufuneki la ekhaya usakhe kuthiwa alifakwe kube nodaka funa ube yikho elithandwa abantu bangasaba abantu ukubuza into kuwe ngoba uma wasethiwa alifakwe wena wasiza ngani abantu wabona abantu abazofika la badinga usizo uzomsiza ngani umuntu ofikayo thina sesidwayeleke siyazi inhliziyo yakho ukuthi ibomvu kodwa uyasenzisa sakholwa ngifisa ukuthi uNkulunkulu akakhumbula abaNazaretha niphenduke kusesenzile
siyesaba Nkosi yamakhosi ukuma phambi kwakho. Akulutho sima phambi kwabasho emazweni akithi kodwa phambi kwakho kuyesabisa kakhulu. Akunjengoba umuntu ecabanga ukuthi ungangomqondo womuntu. Umuntu uzophila kahle uyesaba lapha ekhaya. Mhlawumbe besingaqagela sithi ongesabi. Amboni khona into kahle ayiphethe ezandleni. Inofana lokuthi akesabi nje kanti yini yena ayiphethe ezandleni. Nkosi yamakhosi lesihlabelele nesihlabelelakho. Sasatele lobabilanga imphathi komswasi ephakameni. Ngimbonile ubabilanga. Ithuthana noma libe lifishane. Kodwa ngimbonile ngoba ngibhabhadiswe mina ngo-1975 uMeyi. Ngabhabhadiswa ubaba umfundisi uMaganda kaNdaba phansi emabhoqweni eMsingazi. Athi bayifika lesizwa laphana yamaphezu komfula amaqede yabongela. Yayisithandaza. Zavuka ingwenya zabaningi lapha emabhoqweni zivuka lapha eduzane ngathi namhlanje siyahamba siba isobho lengwenya. Isobho lona lizokwenzeka phela. Ingwenya zingaka ziqhamuka ndawo zonke, iqhamuka ngapha, iqhamuka zikade phakathi zethu. Wangena phakathi bephebeza ngobhoko. Hayi suka hambani. Hambani, ngithi uyosheba. Uthanda ukuphathisa abantu bakhe. Ngisho ukuthi sileya phambi kwaNkulunkulu. Sibengane senzishopa ngokashembe. Wayiphebeza ngobhoko uMaganda lezi ngwenya iphebeza zahosheka nebaleka. Hamba simnoma amasinyo yinto egoba ibhekele phakathi. Uma ingakubamba nento ayibona uzoshelela uye phakathi emlonyeni awukuphuma uye ngaphansi. Uyabona ukuthi ayikubi la. Hayi. Wafika ithuba laphathi khona. Akangena oqala. Akekho wangena. Amakhosikazi ahlehla namadoda ahlehla. Uma ngingaphosisi phambi kaJehova ngaze ngithwale into ezimbi. Noma isikhathi sesiside. Ngiyacabanga ukuthi kwangena mina. Uma ngingaphosisi phambi kaShembe. uNkulunkulu andithethelela masendibeke. Ngangena athi abantu mayela ingwenya yavuka la eduze. Ayithuka ngoma. Wathi suka hamba. Ngiphebeze yahamba ingwenya yabukela lapha seyikhamisile ingwenya. Ngathi naye umuntu maye uzokucimeza kanjani umuntu la. Ukucimezeka kodwa. Ngathi angathi uzokucimezeka. Ayinaki le ndoda phela hloma ubhoko phambi kwayo. Ibizo Shembe. Manazaret. Senginofana sengisenkosi ababili ePhulumeke ebuhlungu. Nomfana lona wakhuluma eqophisana nobaba uNyazi. Yathi Nkosi yamakhosi wena uzosala ingilozi wena. Sekuyagcaba manje ngimi uyagcaba ngoba ngisambone kanye. Segqonqa umnyama uThixo. Nathi kuye ngiyacela mntanami ukubona kodwa ithuba ngabi nalo ngisho nalo ithuba uvalo ukuthi uzohlangana kanjani nalo muntu nje. Uvalo lukhona kimi vele kubanda amathambo phakathi. Angazi Nkosi yamakhosi ukuthi kwenzakalani. Nkosi yamakhosi wasibhabhadisa uMaganda ngathi cimeza mfaka emanzini kwakusafakwa nakathathu. Esifake egameni likaShembe uCwili ahlangana amanzi ubuye usephezulu. Asifake egameni likaShembe uCwili ahlangana amanzi ubuye uphakama. Ufake egameni likaShembe uCwili kwesithathu. Olokesithathu ngavuka wangesula ebusweni wathi ngaphuma. Hayi baqala abantu bagenda abanye seyishehleka abantu sezimilapha ingwenya ziyabuka. Leyibuka lento yenziwa lapha. Azange zithathe noyedwa umuntu ayizange zenze lutho. Nkosi yamakhosi uNkulunkulu uqobo
bangakhulumi iqiniso. Into eboyithatha kahle mnazana uyibuze kumuntu oyishiloko lokhu kushilo inawo ushusho ngaliphi lo ngoba okunye ukuthi ushelo umuntu angakusho ngesimo asuke ebhekene naso ekhuluma nalowo muntu akhuluma naye kuya ngokuthi bebekhuluma ngani. Angithandi ukuchaza kuleyo ndawo ngoba imvusela okulikhona abadlali sebethi besho behambiswa la ekhaya bathi hayi nathi asiboshiwe iminyaka eyishumi sathi siboshiwe iminyaka eyishumi thina ngenhliziyo wena iminyaka eyishumi bayasibona mhlawumbe ngabe segoqa utshwala sesihuqa katshwala iminyaka eyishumi ngayiyona insango manazana ikhona ukudlala ikutest ukukholwa ngaphakathi nakholwa yini. Mina ngambiza uSheme ngaze ngayifanisa no-Abednego noMeshaki noShadraka ngithi nankosi mina ngiyila madoda mina amathathu angiyona into yokudlala mina abantu manje bengikhipha nje bese besuthi bese bethi mina ngiyiphekula elikhonza lapha bethanda khona bona bacala nami ngikhonza lo angiyona leyo ndoda mina ngadalwa ngaba indoda ngoqobo lwendoda hayi into yokudlala hayi kodwa le ndoda le ephathi kuba kumele lezizalo ezinkanye kanye kukhuluma ngazo cha angiyona leyo ndoda ngiyindoda loba indoda ekholweni ngiyindoda ngifuna ukuthi Manazaretha ekuphakamela uBabilanga ahlabelela leli gama ngithi wahlabelela uMagana naye ehlabelela sisephakamela uBabilanga ngambona kahle uBabilanga ngambona phela ngoba okunye nje mkhumbuzo ubaba umfundisi uGcwensa isolo lokhu njobe ehamba namanje kade ngikhumbula isolo uxoxa ingane yami uyibona ngani wona salwe inkosi yakwaDube wena ithi ngane baba le mesiwa ithi ngane baba kunjalo yo hey niphathe kahle nengane nishoniphe nengane ubaba wena kwasho ubaba ilanga sihlala naye egcekeni mina ke bengiphambili kunaye ukudadlana sasihlala lapha egcekeni bathi Babilanga lo wamfana ngiyambona bathi ba no wamfana inkosi yakwaDube kodwa iyohlupheka kakhulu manje Nkosi yamakhosi noma ngakaphathi uThesandleni kodwa ngomphefumulo wami wonke sengiyakhuleka babuthi ngiyacela Nkosi Yesu nomhlaba ngiyazisu ungikhulekele kuBabilanga uthi Nkosi Yesu nomhlaba ngicela ukhumule lokhiye odala ukuba ngihlupheke kanje bese ngathi nayi mina embanga ngabanga lutho angibangi lutho nokhosi ngiye ukuthi anginandaba nakho ngoba ngisaba abantu abadala ngithi anginandaba nakho bafika usuku bangiqini baqiya phela bazokubamba ngaye ngisho ngithi anginandaba kenakho kodwa sengiyacela Nkosi yamakhosi ngicela ungiphumule kulamakatanga emboshwe kuwo ngoba khona izwi lelanga lasho lokho engusho khona kusho mina ngiyacela Babilanga angiphumule Nkosi Yesu nomhlaba ngiyazisa ngiyacela ungiphumule Nkosi yamakhosi ngiyeneliseka ke ngawe ukuthi uNkulunkulu uqobo lwakhe unika ungenzele khona kwathi sisemkhaydeni kuwo lo nyaka 1974 uMeyi ubaba wabuye waphatha inkonzo bangabosi kwakuyinkonzo yasemini sasihlezi lapha bethina ngase ngakugamshila omkhulu omude sengithe ukuthi xa kancane masi kuleyo ndawo kwavele kwawinyonga phezulu enkulu ende yawinyoka phakathi kwethu awu sethuka ngasuka lapha ngabaleka mama lapha ngasuka konke xa esuthi kwakutolika umfundisi uMaganda uyena ephakamisa izwi enzela ubaba ukhuluma athobeke ephakamisa umfundisi uMaganda wathi lithi izwi lenkosi
lingabaleka kuyona inyoka le umuntu lo vula indlela iphume khona lapho uzohamba athi khombabila nangempela maganda amemeza bafuleke ixayifle ngapha ngimfafuleke yaphuma le nyoka ahamba qonda kulola into sofuliwe yaqonda esansi ngizanti yazi ukufika ngani kuleni esansi babilanga eyikhomba indlela ethi akubona inyoka leyana umuntu animbona ukuthi umuntu ngithaba ngabona wathi umuntu ngalelo langa washumayela ubabilanga wathi namhlanje ibusiso ngichithe zigcwele lapha egcekeni ingangalamahlamvu ale mithi egcwele lapha egcekeni nonke umuntu uhambe ekhahlele sakhe isibusiso uhambe ekhahlele sakhe isibusiso sabonga sathi amen wingcwele amen ezizwa zakithi ezela makhe basesithubeni lokugana zacela zagana lezo ntombi kayishadanga zonke ezakithi ezayikhumbula kwakhona yakwamlotha uthiwa umathishela naye wacela ayishadanga leyo ntombi nondunakazi ubona kamashwengwe wacela ayishadanga leyo ntombi baningi ngabanye sembalibele abacela ngalowo nyaka kodwa ayishadanga lezo ntombi baze bashada nezinye abayiceleka Nkosi siyacela shebo izingcwele ungasideli baba so noma umsimba uyahlupha kuba nezinhlobo lapha ugcine ulale uthi uzovuka ugcine ungasavuka uzobona esesikhathi kanti ukukholwa kufanele kodwa wona uyenqaba Nkosi umsimba umuhle siyayibika shembe ukuthi cela shembe ukusiphilise Nkosi nomhlaba ngiyabonga ukuloba bamkhulu ngiyabonga Nkosi umusa cela shembe andise lokho kukhulunyeni amen ngiyakhuleka esihlalweni esikhulu sasezulwini nawe yonke ihamende engcwele ngifisa ukuba nomemfushane kakhulu ube ngiyazenzela ngabe ngiyawudlulisa umbhobho kodwa ngiyabona ukuthi kuyicala lokho ngakho ngizobeka nje kafushane Nkosi yamakhosi into engiyicelayo leyo ukuthi engathi isihlalo sasezulwini besingavikeleka lesi siphambi kwethu nayo yonke indlela ungatholakali kunokukhuluma ongekuhle ukukhandwa yithi sikubeke esihlalweni ngoba ushembe uNkulunkulu wethu ngekhathi zonke uma silapha sinenhlanhla enkulu ngoba sisezulwini uma ngabe singekho ezulwini sisemnyangweni wezulu usho njalo umnikazi walomsebenzi sihlangene ngalo mhlawumbe uthi mangabe uthi asikho ezulwini sisemnyangweni wezulu ungaba kubike sithi sisezulwini noma sisemnyangweni wezulu bese siyalahleka bese siyaduka inhlahla engaka bese sibalekela uthi ke abantu bomhlaba nabangaphandle kwalokukholwa ushembe usabanqoba noma thina sesabanqoba kodwa inkinga enkulu esesibhekene nayo ilesinyonyobelayo kuyisono isono Nkosi esenza ukuthi siqhele eduze kwakho ngaso sonke isikhathi kodwa siyacela ukuthi noma kunjalo ube nathi Kokele
inkosi esihlangene ngayo njengamanje namhlanje. Abazali bami baba nabo ukukhathazeka ngoba izweni engiqhamuka kulona izwe la enyakatho lidume ngokuphatha noma ke ladume ngokuphatha ngazi noma ngisaphatha ngamanje. Uma ecacelwe ke ubaba ecacela umama wase kubonakala ukuthi hayi umcakathe ngathi usudlala indima yabo manje. Uma emumatha umama wasekutholakala ukuthi usenenkinga yokuthi akumumathile akusezukuphila. Lapha ke ngikhuluma mhlambe ngensizwe engayiphethe lesihlalo engisigadile njengamanje. Uma kubonakala ukuthi sekwenzeke lokho futhi kubonakala ukuthi kuzoba into eqhubekayo, kwase kuhlanganwa kwaba nomhlangano cha ake siyolibika lolu daba ngoba sekumumethwe mina ke manje nakhona kuyabonakala njalo engathi sekonakele kuza kabi. Kwase kuphuthuna ngathi inyanga zaziyizine kodwa zazingadlulanga eshumini. Kwayo emzini wasePhakameni kuyobikwa kuhlanganiswa amasu namacebo ukuthi awukuyakwenziwa njani. Ngase ngangiswa ke bengihambisa ke abazali behlangene nogogo obenuza umama nabanye ke lokho ukuthi kuyobika ukuthi nakho nodabula. Ugogo ke ozala umama uthi kwenzeke into esimangaliso. Into mhlambe kwengabaza ibone yenzeke emhleni yakhe emzini wasePhakameni ukuthi athi umnikazi walomsebenzi esihlangene nawo wena masibanibani wayebiza ke mhlambe noma ngathi wena mangobese hamba uyofuna imbuzi uyilethe la. Uthi wayesexakeka ngoba imbuzi manje yani. Uthi wayesethi ke isibusisiwe lembuzi namafutha sekubusisiwe konke. Usuthi wayesethi ke boyithatha lembuzi nihambe nayo mfeni inqume bese nenza isiphandla bese nisifaka lengane. Agcina lapho wayesethi ingamsabuyela kwaZulu. Hambe uyohlala nayo kweminye imizi yami wena ukuwona esho ugogo. Ugogo waqala wahlala eMampondweni wayeseshintsha ngoba wayehlala eGospel wayeseshintsha sewuhlala ngisho ugogo uzala umama eseshintsha sewuhlala kaSwayimana. La ngakhulela khona wayezothi ubaba uyoganelwa khona besixoxa nabanye ngapha emotweni kodwa izoba inkinga le ndaba ukuthi kuthiwa ngoganelwa kwaSwayimana. Ngiyohlala khona ngithi ngiyafika ngalapha kuthiwa usehambile bese kuba nendoda nje esithi hayi nami ngikhona lapha esihlalweni ayazi kaMaphosi kuhlale kuba nalokho. Sengiyacabanga nje indoda sesibisana nayo sesibanga isihlalo ke manje. Angisho ukuthi namanje abekho abakhona kodwa bakoba nzima kabi ukuthi ngisuka le eMaritzburg ngiyafika ngala sekunendoda nje sibekile kuthiwa hayi nami sengila ngahlala ke Nkosi yaMakhosi kuze kube manje noma ikhona imikhuhlane kodwa ngaleyo ndlela yokuthi ngabhekela ngaleso simo ngithi uNkulunkulu mkhulu. Angeke ngikhulume ngenkosi esihlalweni njengamanje kodwa ke ukhona yafike yakwenza naye emva kokuba idemon simqhamule selikhona bayakwazi abanye mhlawumbe umuntu yokuxoxa ngilila kodwa nje ngithambonge leyo nhlanhla ukuthi nakho ngiyaphila ngesandla salo uNkulunkulu wakithi ebuhleni bokuphakama esikhuluma ngayo namhlanje.
bathi ngonyaka ka-1985 kwaqala unyaka kusho ukuthi kwaba inyanga kaFebruwari manje lapha umqalo wendlela kwayela eLelisiwe esuka ePhakameni wayese ethuma umuntu khona la wathi makahambe emzini okwaDube ongoye ethempelini lasevela kaHleka ayobiza inkosikazi kwaDube ize nengane leyo umsebenzi wezandla zami sho njalo abadala basho njalo umfana wendlela elayinisiwe lempela-ke wahamba lowo muntu wayethunyiwe abazali bami babemusho nje ngegama bakwethini layishiye noma ukubani sengathi bakulelo gama wehla-ke lo nkosikazi nengane leyo yayimsebenzi wezandla zikabhongela wafika lapha ilanga lapha kuthi wayeseyipika baba sengifike nayo inkosikazi nengane lasekuthi zingenise wangena lo nkosikazi kwaDube engumaculu uma isengene uBhongela waseyithatha lengane eyibusisa uma eseyibusisile waseyibuyisela futhi unina wayo uyayithatha lengane futhi uyayinciphisa uthi-ke wathi uBhongela hawu isancipha le ndoda engaka akazi ukuthi ngangingakanani kodwa kusho ukuthi ngaze ngihamba phela lithi-ke izwi le ngane iyosebenza nenkosi ezayo kusho uBhongela le nkosi ezayo engaziwa muntu naye lo nkosikazi kwaDube wayengayazi lo nkosi ezayo ukuthi iza iphuma kanti vese ngonyaka ka-1984 wayeseyikhulumela uBhongela ngesihlabelelo lapha esaqanjwa eGospel esithi sivela khona kweliza siyibonile inkosi ngonyaka-ke ka-1955 inkosi ilanga iyakhuluma-ke iyabuza kubaba uDube umshumayeli wasevela kaHleka Dube umfana wakho seqedile ukufunda wathi umshumayeli uDube baba useqedile abantu phela abadala bebengazi esikoleni ukuthi kunjani ngoba uqeda esikoleni ukuba umuntu afunde agcine sefunde umsebenzi seyaqeda-ke sezophuma emsebenzi kodwa-ke ngokuthi nje wayengasayanga esikoleni ngalowo nyaka wathatha ngokuthi useqedile kanti cha wayengaqedile afunde umsebenzi
uthi-ke hamba umlando lo mfana wakho. Ubaba-ke wathuma umfowabo wayekhona emkhankini. Wafika ekhaya kunguLwesihlanu. Wathi ngithunywe umfowethu uthi angizobiza lo mfana. Ngizomthatha lo mfana. Inkosi iyamfuna emkhankini. Nempela-ke savuka-ke ngeSabatha nobaba sahamba emkhankini nalo baba omunye. Uthe ngesonto ubaba Mshumela uDube wasengihambisa enkosini ila. Mangifika enkosini ilanga ithi wena mfana uzohamba uyosebenza esitolo sami esisemzindo. Uzohamba ntambama noNjili masehamba ePhakameni. Ucebe khulu lo manager lapha useyokuthola ePhakameni. Ukhuluma nje sekhuluma ila. Umqalo wendlela uthe lo mfana umfana omncane ongakasilutho. Umqalo wendlela ngambona ngamehlo kodwa ingqondo yakhe ngakabikho. Ngangazi ukuthi ngibona angazi. Ngiyatshelwa nje lokho. Kodwa engikwaziyo ngoba ngase ngikhulile ilokhu kwela. Nempela-ke ngahamba kanjalo ngawosebenza esitolo senkosi emzindo endaweni ekuthiwa kwaMgayi kwesenkosi Chiliza. Angazi ukuthi ilanga laselizwe ngobani. Lento yashiwo uBhombela ukuthi lo mntwana lo mfana uyosebenza nenkosi zakhe. Ngizojoba nje ngoba abantu baningi. Ngonyaka ka-1974 ngakusePhakameni. Kwase kufika ucingo luvela eShowe ngoba ngaleso sikhathi inkosi ilanga lathi sishowe lingasaphilile kahle. Kwafika ucingo lathi ngiyafuneka Showe. Manje ucingo lufika ntambama kwase kuntambama kuphela. Kase suka njalo lo-driver wayekhona. Sahamba saya eShowe safika eShowe lapho ukuthi kwala. Uma sesifikile eShowe kwase kuyanikwa ukuthi sengifikile. Lathi izwi mangingeniswe. Ngoba ngaleso sikhathi sasingamboni ba. Njengoba umuntu osebenzayo nje umsebenzi wakhe kwakuthi noma sifika ngihamba ngomsebenzi kungena inkulumo nje kuphela. Kubuye impendulo, kungena inkulumo kubuye impendulo uzosukuhamba. Kodwa ngalelo langa ngibiziwe ngangena endlini. Ngiqala ukumona ubaba esehlala ecishe kwase kuphela unyaka. Ngazaza ngibona ila. Uma sengene la endlini lithi ilanga bizani umfundisi uMadlala. Wabiza umfundisi uMadlala ngoba umfundisi uMadlala wayehleli khona eShowe bese umfundisi umbuyazi. Kodwa kade khuluma ngaye. Umbuyazi. Wangena umfundisi uMadlala. Uma sengene umfundisi uMadlala seliyakhuluma ila. Ethi wena mfana khomba mina angizombhala ngakusha.
ngangilapha ko-40 ngingakafiki la khona. Lithi-ke ilanga wena mfana ngiyathuma usuke enkosini yaseMaqadini ngimemeza ngikubhatheka njengoyesho ngithuma enkosini yaseMaqadini umzonjana hamba utshele ukuthi ngithi mayisebenze lapho phakathi komuzwa sephalamende konke uNkulunkulu ayithume khona ukusebenza ezingesatshiswa yilutho ngoba nginayo noma yini amazwi lawo enkosi ila uzohamba kananga umfundisi uMadlala kodwa umfundisi uMadlala ufakazi ukuthi usuka lapha kini lempela sasuka khona aleso sikhathi futhi akukho ukubuza ukuthi baba inkosi ngothi ayisebenzeni kwama lapho sasuka naMadlala sahamba safika phakathi salala kwasekuseni sahamba sayendele sakhuleka sangeniswa endlini yayisiyandela inkosi yasibingelela yabuza umfundisi uMadlala ufundisi kunjalo baba yayazi ukuthi umuntu onobaba lapha umfundisi uMadlala usuka kubaba njoba nezwi lasho lathi ufakazi ukuthi wena bani usuka lapha kini nale inkulumo yibekeke le nkulumo njoba kade inkulumo ukuthi inkosi ilanga ithi inkosi yaseMaqadini mayisebenze phakathi komzwa sephalamende uNkulunkulu ayithumele ukusebenza izinto ezisetshenziswa yilutho yinayo noma unyaka lo ka-1974 ithi-ke ngonyaka kodwa ilanga lakho thamani 76 okwaku-75 ngalolu suku-ke selisishiyile ilanga lafika umzimba wami wafika ekuseni ngomsombuluko ngoba kwakuyisonto kwasho ngaleso sikhathi upetroli usongiwe ungadayiswa ngempela sonto wafika baba ngemoto yakhe khona imoto eyiLand Rover eyakhiwe njengebhasi yayakhiwe nje ngeoda lakhe ukuthi ufuna imoto enje kanje kwase kususwa ihlalo lezi njengoba bona itekisi zasuswa ihlalo kwendlala uMakilanza wabeka lapho baba wahanjiswa siyophakamela wafika ukuphakamela wangenisa endlini yakhe kwase kuthiwa bafuna ukumbona bambone sasesihamba sasesingena sibona ila kwase kufika inkosi yaseMaqadini hayi lekho uyise inkosi lekho le eyayithunyiwe ukuthi mayisebenze phakathi komzwa sephakamende uma ifika inkosi yaseMaqadini yayifika email apha ngasendlini khona indlu bekuyistini esikhulu khona babekhona nayo isiyabuza inkosi ithi ubaba omncane laba badala ke bayazi ukuthi ubani wayibizwa ngobaba omncane kwakuyinyanga yezi base bethi usenqezwe yathi hamba nimlalo kwase kusuka imoto kajela sidawo kwajali wakhuphuka kaya eNgayizela wabuya lapha wabuya nezwi lokuthi uthi ubaba omncane ngeke esena ephakama
ngoba wakhishwa uthola nokusha inhlansuku abasekho ke lapho lelo thimba lisekho yayisithi inkosi yasemaqadini ngeke kwenziwe lutho la ubaba omncane la ufuna ubaba omncane la yayisuka ngene emotweni yayo yakhuphuka yaya eNqayizivele afika ekadela ezokuboneka lo mjimbo wami ngimebolekile ke lo mjimbo ngesabathe elizayo yena ozobela uma ningambonanga kodwa manje nibone nakwazikulwa naye mhlambe ngingamehlula kodwa ngibona ngathi uzonehlula ngolesine ekuseni uphuma inkosi endlini isipha kikho ngumama sikhuluma njengobaba omkhulu asegaqa amadoda ukubuza amadoda ngacela umfazi ungekho lapho kulotshwe konke ngibelile uNkulunkulu wabo umfazi akukho lapho kulotshwe khona nosebhayibhelini akukho lapho kulotshwe konke ngelinye la uNkulunkulu wabo umfazi selokwazi umntaba uNkulunkulu indoda ho bagaqa hey zangeni ihlalo etempelini zaba u2 namatafula aba u2 kwaba yilanga ngapha kwaba uMamthembu ngapha bathi bayeza bazonikela ngeni labakhomba kuMamthembu labula wenda 3 years full July 1938 kwaqhamuka amantombazana amakhanda aphilingayo ezonkulunkulu afaka abantu abatshela izono zabo ilanga lelo kwasekuthiwa waqala uJuly 1938 kwathiwa lawa amacansi amiyeni akhe yawafuna yazi niyazi indaba enkulu kangaka lawa amacansi amiyeni akhe yawafuna endalo lamacansi esisuke ngesemandla kababamkhulu 1938 July azawufika esihlalweni sakhe la kuvuka phakathi kwabafundisi baguqa abantu babawulayini waphuma sana emini kwaphakaphuma ngethuba waphuma live kwabamkhulu lapho ngesemana wazohlala ehlalweni wamemeza inkosi ngegama wathi wesifana idimoni libuyelela igama ulifuyele wathi baba ngabafundisi babo batshelile awunangenza abafundisi njalo idimoni liphume waphuma kanjani uMamthembu yabuyela inkosi ilanga yaba inkosi yawuhlala lo 41 weminyaka ngoba yayivutha kodwa babhizi kona lapho abantu abamnyama hawu abantu abamnyama benedade enkulu kangaka inkosi yami uNkulunkulu akanakuya ndawo uyohlala khona kodwa ke phela hayi ngihambe babu 2050 ingconywana inkosi yamakhosi akangcono naye ingconywana ngoba angifuni mina uDotho ngesikhumba afike uNkulunkulu mawuzodotha ngesikhumba phela kuyihambele nje ungabiki into ezokuphazamisa kwenza into oyithandayo ngesikhathi osithandayo yonke into emhlabeni idalwe uwe awungathi mawenza into bese kukhamba umuntu eceleni ethi kwenzelani ubani lo muntu ubani neyingane mayibona bona ayiklaswe ukuthi lo yenze kuye uNkulunkulu noma ngenzani ukhululekile ngoba uNkulunkulu umdali wezulu umdali wethu zonke yonke into ekhona emhlabeni ngeyakhe ayisebenze ngezulu mina bengingabhekile isikhathi elidimoni livutha bhe ngoMeyi mina ngabe singabheka nje cha manje saphila sonke sikhunjule ngo2026 noma sinenze lutho ngoba kubuye idimoni likaMamthembu libuye setshintsha isibongo nazi indawo bafundisi benkosi siyabonga Jehova sicela uphile baba sicela uphile baba kwehlule konke ngoba uyasibona siyehluleka thina kwehlule konke ke wena ngamandla akho alivukile akavuka babamkhulu njengoba wavuka wahamba emacansini wayikhuluma indaba wayilungisa akavuke namhlanje alungise lokho okuphazamisa baba esontweni ngiyabongela noma ngingabonga kahle inhliziyo yami kakhulu
unyaka kusho ukuthi kwaba inyanga kaFebruary manje kaprocess lapha umqalo wendlela kwayela eLelifika esuka ePhakameni wayese ethuma umuntu khona la wathi makahambe emzini okwaDube ongoye ethempelini lasevela kaHlele ayobiza inkosikazi kwaDube ize nengane leyo umsebenzi wezandla zami sho njalo abadala basho njalo umqalo wendlela elayini lempela-ke wahamba lowo muntu wayethunyiwe abazali bami babemusho nje ngegama bakwethini layishiye noma ubani sengathi bakulelo gama wehla-ke lo nkosikazi nengane leyo yayimsebenzi wezandla zikaBhongela wafika lapha ilanga lapha kuthi wayeseyipika baba sengifike nayo inkosikazi nengane la sekuthi zingenisa wangena lo nkosikazi kwaDube engumaculo uma isengene uBhongela waseyithatha lengane eyibusisa uma eseyibusisile waseyibuyisela futhi unina wayo uyayithatha lengane futhi uyayinciphisa uthi-ke wathi uBhongela hawu isancita le ndoda engaka akazi ukuthi ngangingakanani kodwa kusho ukuthi ngaze ngihamba phela lithi-ke izwi le ngane iyosebenza nenkosi ezayo uBhongela le nkosi ezayo engaziwa muntu naye lo nkosikazi kwaDube wayengayazi lo nkosi ezayo ukuthi iza iphuma kanti verse ngonyaka ka-1984 wayeseyikhulumile uBhongela ngesihlabelelo lapha esaqanjwa eGospel esithi sivela khona kweliza siyibonile inkosi yethu ngonyaka-ke ka-1955 inkosi ilanga liyakhuluma-ke liyabuza kubaba uDube umshumayeli wasevela kaHlele Dube umfana wakho seqedile ukufunda wathi umshumayeli uDube baba seqedile abantu abadala bebengazi esikoleni ukuthi unjani ngoba uqeda esikoleni ukuba umuntu afunde agcine sefunde umsebenzi seyaqeda-ke sezophuma umsebenzi kodwa-ke ngokuthi nje wayengasayanga esikoleni ngalowo nyaka wathatha ngokuthi useqedile kanti cha wayengaqedile okusazokuthi afunde umsebenzi uthi-ke hamba umlando lo mfana wakho
ubaba wathuma umfowabo wayekhona emkhankini. Wafika ekhaya kunguLwesihlanu. Wathi ngithunywe umfowethu utandobiza lo mbani, ngizomthatha lo mfana. Inkosi iyamfuna emkhankini. Nempela ke savuka ke ngesabatha nobaba sahamba samkhankini nalo baba omunye. Uthe ngesonto ubaba Mshumela uDube wasengihambisa enkosini ila mangifika enkosini ilanga ithi wena mfana uzohamba uyosebenza esitolo sami esisemzindo. Uzohamba ntambama noNjili masehamba ePhakameni. Ucebe khulu lo imanager lapha useyokuthola ePhakameni. Ukhuluma nje sakhuluma ila. Umqalo wendlela uthe lo mfana umfana omncane ongakasilutho. Umqalo wendlela ngambona ngamehlo kodwa ingqondo yayingakabikho. Ngangasiluthi bona angazi nje. Ngiyatshelwa nje lokho. Kodwa engikwaziyo ngoba ngase ngikhulile ilokhu kwela. Nempela ke ngahamba kanjalo ngawosebenza esitolo senkosi emzindo endaweni ekuthiwa iKwaMgayi kwesenkosi Chiliza. Angazi ukuthi ilanga laselizwe ngobani. Lento eyashiwo uBhombela ukuthi lo mntwana lo mfana uyosebenza nenkosi zakhe. Ngizojoba nje ngoba abantu baningi. Ngonyaka ka 1974 ngangisePhakameni. Wase kufika ucingo luvela eShowe ngoba ngaleso sikhathi inkosi ilanga lathi sisho lingasaphilile kahle. Wafika ucingo lathi iyafuneka sho man ucingo lufika ntambama wase untambama kuphela kase suka njalo lo driver wayekhona sahamba sayeshowe safika eShowe lapha ukuthi kwala uma sesifikile eShowe wase kuyaphikwa ukuthi sengifikile lathi izwi manginiswe ngoba ngaleso sikhathi sasingamboni ba njengoba umuntu osebenzayo umsebenzi wakhe kwakuthi noma sifika ngapha ngomsebenzi kungena inkulumo nje kuphela kubuye impendulo kungena inkulumo kubuye impendulo uzosukuhamba kodwa ngalelo langa ngibiziwe ngangena endlini ngiqala ukumbona ubaba esehlala ecishe kwase kuphela unyaka ngazaza ngibona ila uma sengene la endlini lithi ilanga bizani umfundisi uMadlala wabiza umfundisi uMadlala ngoba umfundisi uMadlala wayehleli khona eShowe belo umfundisi umbuyazi kodwa kade ekhuluma ngaye umbuyazi wangena umfundisi uMadlala. Uma sengene umfundisi uMadlala seliyakhuluma ila ethi wena mfana khomba mina angizomfana ngizobusha ngangilapha for 40 years ngakafika
bethi-ke ilanga wena mfana ngiyathuma usume enkosini yaseMaqadini ngizomemeza ngingakwatheka njengoyesho ngithume enkosini yaseMaqadini umzonjana hamba utshele ukuthi ngithi mayisebenze lapho phakathi komuzwa wasePhalamende konke uNkulunkulu ayithume khona ukusebenza ezingesathisa yilutho ngoba nginayo noma yini amazwi lawo enkosi ila uzohamba kananga umfundisi uMadlala kodwa umfundisi uMadlala ufakazi ukuthi usuka lapha kini lempela sasuka khona leso sikhathi futhi akukho ukubuza ukuthi baba inkosi ngothi ayisebenzeni kwama lapho sasuka naMadlala sahamba safika phakathi salala kwasekuseni sahamba sayendela sakhuleka sangeniswa endlini yayisiyandela inkosi yasibingelela yabuza umfundisi uMadlala futhi sifunjalo baba yayazi ukuthi umuntu onobaba lapha umfundisi uMadlala usuka kubaba njoba nezwi lasho lathi ufakazi ukuthi wena bani usuka lapha kini nani inkulumo yibekeke le nkulumo njoba kade inkulumo ukuthi inkosi ilanga ithi inkosi yaseMaqadini mayisebenze phakathi komuzwa wasePhalamende uNkulunkulu ayithumele ukusebenza izinto ezisetshenziswa yilutho yinayo noma yini unyaka lo ka-1974 ithi-ke ngonyaka kodwa ilanga lakhothama 76 okwaku-75 ngalolu suku selisishiyile ilanga lafika umzimba wami wafika ekuseni ngomsombuluko ngoba kwakuyisonto kwasho ngaleso sikhathi upetrol usongiwe ungadayiswa ngoba ngempela sonto wafika baba ngemoto yakhe khona imoto eyiLand Rover eyakhiwe njengebhasi yayakhiwe nge-order lakhe ukuthi ufuna imoto enje kanje kwase kususwa ihlalo lezi njengoba bona itekisi zasuswa ihlalo wendlala uMakilansa wabekwa lapho baba wahanjiswa siyo ePhalamende wafika ePhalamende wangenisa endlini yakhe kwase kuthiwa bafuna ukumbona bambone sasesihamba sasesingena siyibona ila kwase kufika inkosi yaseMaqadini hayi lekho uyise inkosi lekho le eyayithunyiwe ukuthi mayisebenze phakathi komuzwa wasePhalamende uma ifika inkosi yaseMaqadini yayifika email lapha ngasendlini khona indlu bekuyi-15 esikhulu khona babekhona nayo isiyabuza inkosi ithi ubaba omncane laba badala-ke bayazi ukuthi ubani wayebizwa ngobaba omncane kwakuyinyanga ezi base bethi usenqayizivele yathi hambani mlalo kwase kusuka imoto kajela Sidawula kwajali wakhuphuka kaya eNgayizivele wabuya labathu wabuya nezwi lokuthi uthi ubaba omncane ngeke esena ePhalamende ngoba wakhishwa ePhalamende wakhishwa inhlalisuthi abasekho ke lapho
ekugcineni ngeke kwenziwe lutho la ubaba omncane la ufuna ubaba omncane la yayisuka ngene emotweni yayo yakhuphuka yaya eNgqezweni afika ufike ephakameni nje kuyenyakaza kodwa waba naso isibindi inkosi ukuthi imlande kunjalo ngoba izwi lalithe inkosi zingasaziswa ilutho yobe nginayo noma inini kusho inkosi la ilanga akukho kufihla la kubeka konke uma ifika nayo inkosi kwaqala unyakazo kokukhulu ukwenziwa kwezinto zamalungiselelo zokuba ilanga londolozo zikhonze ezinto ngomnyaka ngangithunyiwe ngithunywe inkosi la khona undodana wayo welanga owangumkhongela uma sekufika ithuba lokuba unqunywe umshado ngase ngihamba ngiya kuyo baba ilanga esegospel kwinyanga kaMashi uma ngifika ngiyafika umshado abakwaduma sivumelene ngosuku oluthile ngenyanga ethile isho ukuthi kwakuzoba April ngoba leso sikhathi kwakuMashi inkosi-ke isikhipha imali ilanga ikhipha imali ilengile nansi mali uzohamba uyothenga ukudla ukunike umasibambana kuphela umshado baba umshado uyoshadela ngoba ngiyahamba mina ngiyakude ushila ngase ngicela inkomo ubhala incwadi ukuthi soyilanda asakumthetho sengicela umuntu-ke manje oyoba ubaba ngoba phela useshilo uzobe ngekho uyoshada nomshadela lithi-ke izwi anginamuntu mina ngizomthatha wena ubani ombonayo baba angazi baba omncane ngishinanga izwi lithi hayi no cha angithanda ukumsondeza ngoba uma ngengamsondeza bazokubulala mama lawo enkosi ila nakho isitabelelo sithi inkosi baba yakuthanda kepha umufihliwa ubonakala ini lesihlabelelo saqanjwa yila ngabo 1940s eminyakeni nje masubheka lapho usukela ngo-1935 kuya ko-35 kuya ko-45 iminyaka yishumi lapho ilanga lihlezi esihlalweni kodwa sekukhuluma ngenkosi efihliwe noma umuntu efisa ukuyibona ngengayibona uyayibona ngaleso sikhathi isisemsebenzini wayo kuningi engakhuluma ngelanga kodwa ngithi angishaye leyo ndawo nje bantwana basenkosini ukuthi siyazi ukuthi kukhona abantu abeduka namanje basadukile libeka-ke mina amazwi ayekhulunywa inkosi ilanga hayi emkhandlwini ongabo sasiba thathu endlini kwakuyini fundisa uMandlala kulabo bantu-ke babekhona endlini umuntu kodwa wayithulile mina umuntu kodwa futhi osekhona phakathi kwalabo bantu
yimina. Amen. Amazomnandi soyophiwe undaba izitshana befundisa inkosi zibabusisa. Sizovala inkonzo yesikhumbuzo ngesihlabelelo samashumi ayisishiyagalombili nesishiyagalolunye 89. Sizocela umushumayeli umtshado wakhona lapha ekhaya sona nesihlabelelo inkosi imbusisa. Nkosi kusibonga abangcwele.
Asibonge. Indabenkulu.